مسئله به آدم و هوای دست پید که وان نه بگوتنا خوده بگوتنا ابلیس کر ده دست پیکی ده تیکلیا دناو خوده و مرووان ده پر باش بو لیجبر گوان اطاعت نکر او جو خوده دور کتن آدم و هوا ین یکمین مون که گناه و مرن کت جیان آوان وان دخواست که خواه شیرن و شرما خواه بپلین داران بنخمینن لی خوده جوه یکی نرازی بو لوما وی جرم حیوانان جوان را جل چکر خوده بخواه جبوکو شرماوان و شیره حیوانا یکمین کر قربان دو زاروکن آدم و هوای چه بون ناوین وان قاین و حابیل بون قاین خوارناو که به دست خود پیدا کربو جو خوده را کر قربان حابیل جی حیوانک جو خوده را کر قربان قاین گلک هرس بو خوده جی قاین را گوت تو چما هرس بویی اگر تو یا قنج نکی گناه لبرداری جبو تد سکنه داخوازاوی تویی قاین بچاونباری حابیل کشت و بره مروواتی بپرانی دا ریکه داری پشتی چند ست سالان هر تشت اوقاس خراب بو که لگور خود تو کسی جیان حق ندکر جغین نوح و مالباتاوی خود جنوح را گوت کشتیه که مزن چکه و جخلکی را بیجه روشته که هر گناه و بی جزا کرن و بتنه ریک هیا که مروف رزگار ببه و رحمه خوده بستینه او جی اف کشتیه لی خلق کنیا حنکن خواه بنوح کرن حتی که جا ازمان باران باری و جا ارد آو بلند بو لی مروف قد آماده نبون توفانه یعنی لهیه هر کس و حیوان جی کشتن و دنیا جبر گنهین مروفان خرابو تنه نوح مالباتاوی و او حیوانین که بویره دکشتیه دبون خلاص بون پاشه باوی باوریه براهیم هات خوده جیره گوت کره خواه ببسر چیایه کی اوی بکه قربان اف امر جبو براهیم زحمت بوله وی اطاعت کر وی باوریا خواه بکرنین خواه نشانده و کره خواه برسر چیایه موریایه لگاوا کوی ابراهیم کره خو بکرا قربان خوده او داسه کناندن و جدولا کره وی حیوانک پیدا کر حیوان بو بردلا کره وی جبو خوینه خوین جبو جیانه جیان 400 سال درباس بون و خوده موسی پیغمبر شیاند دا که گل اسرائیل جی مصر درخه لی پادشاه مصر فرعون لبر خدا و خوده او بده بلایان جزا کر جبو بلایا داوی خود ملیاکت مرنه شیاند جبو کو ده هر مال ده لاوه یکمین بکوژه لبله امر لگل اسرائیل هات کرن کو او برخه کی سرجه بکن و خویناوی ده چارده را دری بدن دما کو ملیاکت خوین بدیتا و بزانی بویا کو برخ بونه بردلا زاروکان جهو یانجی مصری کوله یانجی آزاد به اگر وان امر خود آنی بجه و زاروکن وان خلاص ببونا یان نا وی شوه وککو موساج پیشی و گوتبو وسا قومی مالیم کو قربان و رحمه خود قبول نکربون جوان مالان قیرین و گرینک کور بلند بو پاشه موسی پیغمبر تورات دا گلی خواه و تیدا خوده جبو خلق تشتک امر کر دوی گناهکار جی خدمتکاره کی خوده را حیوانه کی کو ببه قربان به آنیا و دستین خو بدا سر حیوان به وی آوایی و نشان بدا کو شرم و گناهوی در باسی حیوان دبه دوی پاش حیوان بهاتا قربان کرن خویناوی بهاتا رجاندن و به وی آوایی و گناه مروف بهاتا نخماندن داود کرال و پیغمبران توراتا کو موسی آنی شوپاندن لمرا کرن و گوتن گلو خوینا حیوانان گناه مرووکی براستی پاکش دکه یا نا آن او تنی نشان و سمبولین تشتین پیش روژینه داود پیغمبرتی کر و گوت کرالک مسیحک وی به اوه جزوریتا داود به اوه بهیزک مزن پادشاهیه بکه لی اوه زلامکی نفس بچوک و دل برحم به او مسیح و یکی بگناه
بێ کێمانی بێ سوچ û pak be ew ê êş bikişîne bimire û bibe qurbaneke bê qusûr. İsa Mesih da xurekî de hat dunyayê ji ber ku kesekî cih neda diya wî. Ew ji bakiriyekî hat dinê û ew pak bû. Ew belengaz bû lê esîl bû. Ji zuriyeta Dawud bû. Şivanên gundî û ji rojila cî zanayên dewlemend hatin da ku rûmetê bidin wî. Şahadiya wan ev bû. Ew Mesîh e, ew rast e. Ew e yê ku di kitêbên pîroz de soza wî hatiye dan. İsa Mesih hezkirinê, rastiyê, aştiyê û nefs biçûkiyê hîn dikir. Ew necarekî yanî xeratekî nefs biçûk bû. Lê ew zanayekî ecêb bû. Wî dîndarên dirû aciz kirin. Çimkî wan ji Xwedê pirtir ji adetan hez dikir. Lê yên feqîr, nefs biçûk, tobedar û gunehkar pir jê hez dikirin. Wî mirovên ker, kor, seqet û kesên bi ruhê xerab ketibûn baş kirin. Wî çend mirî jî sax kir û vegerand jiyanê. Ew zilamekî bêmal û mamosteyekî gerok bû. Ew şoreşgerek bû û gazî mirovan dikir ku ew ji Xwedê hez bikin. Her wiha İsa Mesih digot Xwedê bavê min e. Wî nîşanî mirovan da ku Xwedayê herî mezin wek bavekî ji wan hez dike. Xwedê dixwest bi mirovan re têkiliyeke bav û zarokek çêke, lê pirsgirêkek hebû. Ew hêjî gunehkar bûn, lê Xwedê pîroz e. Ji Adem û vir ve gunehê mirovan ew ji Xwedê veqetandibûn. Lê Mesih dizanibû bê ew ê çawa wan bîne cemhev. Yahyayê Imadkar yê ku waftîz dikir li ser İsa Mesih pêxemberetî kir û wisa got: Vaye, berxê Xwedê yê ku gunehên dunyayê ji holê radike. İsa bi xwe Mesih bû. Ew hatibû hilbijartin, da ku bibe qurbanê bêqusûr. Wî qet guneh nekir. Ew pîroz bû, pak bû, bêqusûr bû û ew bû berdêla gunehan. Yê pak dişûna sucdaran de, yê pîroz dişûna mirovên gunehkar demir. Wî ev tişt ji bo bavê xwe kir. Wî berdêla gunehê mirovan da ji bo ew wan ji koletiya gunehan azad bike. û wî tiştê ku Adem wenda kiribû dîsa da wan têkiliyeke bêqusûr a bi Xwedê re. İsa Mesih jiyana xwe bi destê bavê xwe Xwedê li ser xaçê ji dest da. Xwedê İsa Mesih şand da ku nevîsên pêxemberan bên cih û bi îtaatkirina Xwedê ew ê bibûya berxê Xwedê yê ku gunehê dunyayê ji holê radike. Lê wî ne tenê ev kir. Piştî sê rojan Xwedê İsa Mesih ji nav miriyan rakir. Ev ji bo wan ên ku baweriyê bi wî tînin sozek bû. Ku rojekê ew ê jî ji bo jiyana ebedî rabin. Piştî vê yekê İsa Mesih sozda şagirtên xwe û wisa got: Ez ê vegerim, lê weke pêşeng, kiral û hakim. Mesih ji mirovan re diyariya Xwedê ye. Ew hatiye ji bo ku mirov di nav gunehên xwe de nemirin û ji Xwedê neyên veqetandin. Eger mirov wê qurbana İsa Mesih qebûl bikin, têkiliya wan ya bi Xwedê re wê nû bibe. Lê wek diyariyên din heta ku hûn wê qebûl nekin, ew nabe diyariya we.